Assam Darshan Surhinira Inkoipen Surhinira Inkoraisi Scheme Pen Tika Longki Kimpon Visitors Restroom Tang Pamisi Pini MP Horen Singh Be Ribbon Ing Tipen Ing Pupon Tanglong Rongkhang Development Block Pen Chipari Deng Ponsi Kikim Kirangasai Doan Sitame Petang Pamisi Pini MP Horen Singh Be Arideng Pen Bangsoa Hem Ing Pupon Terapi Hemasabi Tika Baptist Church of Han Hotaipon Tika lake isi purkimo ke duarong. Lasi Assam Sarkar pen sitame lasoi scheme tika rong aphan panong pen pipong lo. Lasi lasoi hem tilang kalana pameji aphan MP Bea Sanghu pen chuning ritika. Kang pua melong tika rong arat pen kachuning ridona tengsi MP Horen Singh Be pen penajok Puthot Street Light Mesa Matawar la pen Community Hall ki pipon japhan lamchak chi pipon thu. Si ke dak tika arong dak ke the ke ding aleng sar eng rong sar pendang lo kado we phantame nilininga klong pen kardom pi pajel lo asidak tika long tame visitor aso rescam lo dak Assam Sarkar pen Assam Darshan po scheme pen Karbiang long phantame nang pido lasi la sohut nona chief minister bang kona nasi ki binai ma ke kem nai ma punang karudo si nili peneli tom khaching hon Karbiang long tim Karbiang long leader mate Karbiang long autonomous council CM Dr. Tulram long hang alang li penai tum ching waisi o west Karbiang long ke dak tika ta nai dak ke phurki molong ta isanong thang ke dodim si dak piwek nai po jone pensi Assam Sarkar mate Homa Chief Minister tame nei tum kapin khat ka chuning ri na teng pen dak scheme nang deng pipon lo asia scheme deng det pen non ke klem tang alo ahem ta tang alo asi non bang ke bini bang ke formally arona teng pen bang so hem tame inaugurate pon alo la pen dak baptist mondoli dak mondoli to mansi bang so hem ke lang kirim kibi kaddo ka wetame arpu pipon lo ba alang litum se arpu nang channel lo la sining sam lo bang so hem dak ke long pen ka hello pen dak ke turis atum penaan ke wang do lasi ahora dak ke sang aphan isi awar sai dak tika rong arat mate itum Karbiang long arat ame pido long popul bang soning ethe do lo lasi son thak thak sinon efrang kapre ga scheme tame dak tika long mo hejong ni liphan isi application lo memorandum son nang pi dak kenang shot soni son thoma hormu alang litum rat pen kenang ji punang pasini isi bang ke conference hall la pendak tika rong supi long street light pendang lok son thak thak sia kapre la pela ha tourist losan ke damat towar la helam dolo la si ni si chakang lo conference hall la pen street light bang ke ni linon 2021 22 first half pen si deng pon po si dilpini dakra dang no tame chechak pon lo lanal